Kardom kar binglong pini bangke ilitum girlfriend boyfriend mate owe ka chingki lamle ilitum chethanam lone athe penang anamuni tumke kachini ne tum dop pigla tangte padar de pin ben labang so video pangching phiklone athe owe ka chingki ke usumar ki jui rong rup ki jui hormu gali lasnal tum chere pignang ji labang so hormu nangli tum ning che doglo pura nani social media long thao nal tum chipak lang le ji chipus pe dang ji athe ahok pet ning ga che dog pulau dang te lahai bangke ilitum rata phan chipak lang nang ne rata phan je thanang ne chepang ri re chepa chor che tike athe ning ga che dog owe ga chingki hormu ke ki jui hormu kali lasinangli tum rata phan bai chipak lang le sikime athe anu tina ning sika prek nangli prang ke bang sungkrung ta thek lasinal tum ning ga che dog ahormu bangke nang tum chepa tu pik nang ji lasinal tum lahai bangke chepak lang nang ne rata phan athe lahai hormu ge chepak lang hormu kali lasin ning che dog same ning chang rojoy ning che dog jojoy nang ji rata phan ga che than lapson tum same do pik lasi lahai hormu bangke nang tum cepat tunang ji nang tunang se hok pet ning ga che dog pulo tangte rata phan ke nang tum che thanang ne lo che ser nang ne lo athe lahai ke rong rup ki jui usumar ki jui hormu gali det owe ka chingki ning ga che dog ke lasi ka dog ave according dirta ning ji bi ignon penang anamoni te ka chini ne tum ta do ning che dog thek lu pen po social media long chipak lang ka chipus rata phan ka che than lapson tum same do pik lasi lahai hormu bangke nang litum cepat tunang ji nang tunang se hok pet ning ga che dog pulo tangte rata phan ke nang tum che thanang ne lo penal tum ka dog ave according dirta ning ji bi ignon owe ka chingki ning ga che dog ning ga che hanga bangke nang le tum rata phan je seri lapen social media long chipak langri pini video bangke la an lo lapen nil lam the ke chok che ke le do an bangke nang tum nil fan dia pon popusi nil him pen ning che thepon lo lasi ka dog ave kar bi long rata do me thak me lapen pini video la an peleng hapon na kardom